Oke, kita makan siang pemirsa. Kita akan makan siang dulu. Ini dulu lagi tonton ini guys. Oke, bisa sudah umpan. Sembayang dibakar. Silakan. Sembayang pilih. Oke Om. Oke. Kita berdoa dulu baru makan. Ya, yang ibu siapa? Dapat satu, namanya ditawa-tawa tuh Kande di Palagumase lako Pak Pendeta Irianto, nah antak kilan doa makan. Ya. Doa tak terima tuh kan di Selasa, na pasakaran kira. Kurre semangat na pole peraya kipatingo matiolomi upuang matua. Tangyara puang mo makur semangat kan belanalankan aagan kamu santai. Sangadin dari puang mo yatu mama semi kabro ami panganta ami tontong kapua payan ombok laku kami mintu solanasang labira kapuang tama tanga mintu urapu masusa lan unangkaran nite patiran sangka anak lakote indo tuki pakaboro nene tuki alamase kumolante allo totemo puang inde inan atu totemo rampukan solanasang tontong situlak lulangan unangkaran inde misa patiran sangka unosok simbuang batu tontong papuang lagi pataru pian nate tontong duka puang kianga tu papasaken pandaranami pangantami di kuaden no papuang nasalakan lolok na upu langan pendanana tumintu nate nende tontong maleso loko kami kumua misa kada iputuo pantan kada sanggang na tontong dadi tu na kada misa kada si pakaboro langke tondok langke lembang susi puang tupayan langke allo totemo inde rangke atau totemo puang maleso pada maaduren kan solanasa kuma kamu duka puang la tontong pastake kan itontong matoto enggak mairi tontong maparan mati kale nalangke atu totemo puang pakala temi rapi masusa pasakaran kan inde kande silasa dola kita terima tumintuna te puang pastake te kande pastake batang kaleki ane menjadi kamu totoran baru pataru te katuan tu tontong siapa misorong loko kami ya te mitu biung to mase to kapoduran dia nekan di silasa o puang kamu duka lam parakai susi puang tumi pasakaran kan lanti atu to temo mintuna te katuan ki labira kapung te sara ya te isorong mana apa tamalisu palami kumo kuasami kaboromi panganta mi puang tu tontong kita ya mitarimakan turampo min karapa matilomi mate telah sama puang pong Yesu isabu madatu sanami o puang matua haleluya amin puang pasagi kisalanasang selamat makan Ya, kurus semangat lah Tuhan Pandita. Ya tomai pande daya lu sama kamu bobo na. Ada nong ketbobo eh. Oh iya. Wah. Yo banding dia langan. Itu daya pandio. Demo dah tu. Oh demo. Demo. Oh aku amira reke. Ada manito aku lah. Yo, bawa kipi. Aku ada mai kini. Aku lah.
Tomas Sanduk dia terato. Kita udah karek yo, dia berapa? Saya todol soal mo. Coba bisa dulu, Pak. Bobo udah tahu. Tira itu na palungo na. Wih. Wah, nah, karena sama jaringan nih. Nih pagaji. Oh di sana pag dito. Oh, nih pagaji. Malo mungkin kami pakareba. Demo. Woi, tak kemana guys? Oke, Om. Udah anda ka pa tungka. Ya, oke. Iya. Makan dulu baru lanjut, Le. Apa ini? Apaan tawanan? Columbus na anak kita. Dalan. Apa, Bun? Columbus na anak. Weh, ada no. Itu kan, guys. Pelayan nih. Pelayan. Oto, mana itu? Ada bagian tadi di sini. Ada di sini guys. Makan. Oh iya ini. Di sini pernah menit mana kamu? Di sini sama. Mendekati mau kombinasi. Sama-sama lagi. Di situ bagi kita sama-sama nanti. Oke. Sini. Ambil kertas makan sama nasi. Ini. Deh aja. Demo. Sini kume. Di mana kume? Pendewan tu mah tuan. Patapan lah. Tahu. Oh. Pergi kita tahu. Suka ikut dudukan dong. Makan bersama di rantai. Pak Doyo makan. Oke, Om. Silakan selamat makan. Iya. Oke. Matu ayo. Berkurang kali. Pak Pendeta taruhin dong. Nalana mo berada di kalam. Cangkir. Cangkir. Oh, beta. Oh, pas bang teh. Iya, pas. Putih. Oke. Nanti kami menyelesaikan. Weh, info ke Tongkonan bawakan kami air ke sini. Yang lagi pantau. Batu ini tuh. Win na. Pergi rewoy. Pergi. Sabana ko. Lomba itu sana. Pabudaikan de Pongsua. Iya mata yo. Budak tulopo. Minda pa wenne. Mandikan dulu guys.